Baya payabak po kay katamungan. Kaniting banala kapag masusyan, yabi atala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadonan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya Dimson, pamilya ng Marina Chodoro, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya ng Lydia Lakap, pamilya ng Librada Agustin, pamilya Soto and Pineda, pamilya ng R.C. Gregorio, pamilya ng Alex at Karen Santa Cruz, pamilya Salalila, Jaden at Jared Lazaro, at ding Catholic Women's League or CWL. Para King Aldo ng Quebaitan, di Andrea Isabel Pascual, Lila Bukad, Dina Junio, Rose Gopez, Elsie Sagisi, Thelma Lintag, Rose Cagyat, Mirna Katap, at para mo naman kayong special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Mrs. Lizzie Viray, Catherine Ann Dimitui, Trina Yazon, Helen Palma, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Charina Jamel de los Reyes, Mercy Songko, Joanna Marilintag, Josuel Pamintuan, Ryan Cesar David. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasion, Dexter Caballa, Gisela Remulla, pamilya ng Carl at Happy Romero, Max Anthony Herrana, Dixon Orense, Jewelyn Ann Cuaderno, at ding sablang kapatad tang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, ing pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong mayang nabie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Ernesto Manag Sr., General Amato de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Marcelo Dolores at Roman, Maria Corazon Bursena de Leon, J. Melin Miranda, Natividad de Leon, Rosita Valencia Apostol, Wilfredo Deirit, Francisco Eufrosina Reyes, Jesus Laksamana, Salud Mariano, Norberto at Lourdes Sanchez, Jose at Perla Yason, Violeta Reyes, Mirna Gonzalez, Reverend Father Marlon Cunanan. At ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. Makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kiyakatamo laban king COVID-19.
para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Siklaw tamo po para king Horacio Emperata. Ilagyuning pa ang po ng anak, ang po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay igpani. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal a tao. Adwan mingini kaya ka, ing balikdan mo kaming mitnong lugod, at iatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila rin pekapon ng pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ing sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambianing belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili raw, ing pamaglingap karing masakit. Mula pahaburian miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban mag-obra kaming miyabe-abe, para king kakayap king sabla, at ban makasawag kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ng masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagpulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkandong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili nga krismikeka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang pangani, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ilaguning pa ang po ng anak ako ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Anding beto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon kamungan, king lagi ng iba, ang boning anak, ang boning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mga Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya kaangkin mo rin. Kakaluguran, king katahimikan da rin kay katamong puso, at king matmit mong kapakumbaban, ganagandalangin at sisyan, ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng dunos, at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kasaya pong ening miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina. King isip, amano, adapat, at may yaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko, kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sa blang anghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Likha King Diyos, King pekamatas, kabanwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Likha King Diyos, King pekamatas, kabanwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Ginong Diyos, harining banwa, Diyos ikang mayupaya, sa sambang pasalamatan. Sa sambang pasalamatan, Ikaya King Diyos, King pekamatas, kabanwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Ikaya King Diyos, King pekamatas, kabanwa,
kakulangin mo. Oy paming nga tsupanwa, akilala miya sana in kabubugtungan mong anak bilang Diyos, agyaman king kababaning kayang banga tao. At asamban miya anting mayupayaming gino, agyaman king kainaning kayang kayanakan. Atok yan miya sana kambering tapat a puso. Saupan mo kaming salubong king aligaganing meto ngayanak, at tanggapan mi sana, ing kayablasan na mi pangako karing mapakumbaba. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaías. May nakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum. May nuknangan la king karinan na madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragul atula ing binyemo karela o ginu. Meging maligaya ing biyera king uli mo. Matulala king maya patepat mo, karela. Antimoin tulada rin tao, neng titipunan ding pupulda, o neng piralakayan da, ing pibandyan, asamsam da. Ulinging paud king batal da, kaya kayang leko, at pati na yung tambayok karing karelang pago. Ikaw ginu ing sinambut king bansa, amen na ripusta, at miksamantala karing kekang memalen. Simbut mula antimo yung pamanyambut mo karing sundalos ning midyan. Kanitang milabas sa panahon. Dimbotas daring sasagupang kawal, at ing uniformirang mengas ng daya, ingapi yang tumampus karera. Uling ni bait siya'y anak para kay katamo. At yaing maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmulalang talausok. Mayupayang Diyos. Alang ang nagigipa. Prinsipi ni kapayapang. Ing makabal ng upaya manatiling daragul. Ing kayarian na manatiling kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring Abraham at madalumpakan, king upaya, king mayap at matulid, manibat ngeni at anggan king kapilan paman. Itingan, daptan na ning ginong mayupaya, ing amano ning ginong. Salamat, King Diyos, ing dalita mo kong pakibat, karing sablang sikotin ng yato, ikitda ing magligtas ng upaya ng Diyos. Tulitan tayo po. Karing sablang sikotin ng yato, ikitda ing magligtas ng upaya ng Diyos. Dalitan niyang bayong daliting ginu, uli na ning makapagmulala ng depatang, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe, kayang kimtan. Karing sablang sikotin ng yato, ikitda ing magligtas ng upaya ng Diyos. Pisyag ning ginuing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune, impengako na ting balen ng Israel nakelingwan, karela, mitmuyang lugod, ampong katapatan. Karing sablang sikotin ng yato, ikitda ing magligtas ng upaya ng Diyos. Ing tagumpe ng Diyos, sikit daring sablang tao ng yato, dalit kaking ginu, uling masaya ka o meto yato, puryan niya kambening dalit at pulisak ng tula. Karing sablang sikotin ng yato, ikitda ing magligtas ng upaya ng Diyos. Nidalit kayong kapuryan king ginu, manigtigan kayong lira, tsupan nyo ring trumpet at tambuli, at kulisak kayong mitmuntula, king ginu at ari tama. Karing sablang sikotin ng yato, ikitda ing magligtas ng upaya ng Diyos.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at ibanan ng ginutamong Heso Kristo. Uling pigkaluba nakatang kanuanan ay bating banuo. Pauli na ning kaya katamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na nakatamo, bayuya po melalang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan arapana. Uli na ning lugod ning Diyos, telaga na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Heso Kristo. Iti yang parasan at kaburian. Purian taya uli ning maragul ng ganaka kaya katamo, king kapamilatan ng kayang pakamalan ay anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king kaya kayong kapanaligan, king Ginong Jesus at ing kaya kayong lugod karing sablang banal. Ala nang patugot ing kanakong pasalamat king Diyos para kaya kayo. Yayabera kayo king kanakong pamanalangin at adwan ko king Diyos ning ginutamong Heso Kristo ing marangalay pa king ipagkalugnesa kaya kayo ing espiritong babye kabyasnan kaya kayo at pakilala king Diyos banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko king aslaga na lasaning Diyos ding kaya kayong kaisipan ban abaluyo ing kapanayan ake kayong keyaos. Nung nuan ti karakal at degulan ing pengako ng ibye karing banal. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo ban parangalan ning maya pagalitan. Itangan po, at hi Jesus, sinulong ya king belwan at grasya at edad. At iko keni, bantupat king kapurian ning igpa. Nung makanano na akong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Ginoo manatiliya kay kayo, At kaya antimo, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. gaya kaya ogen. Balang banwa pupunta la Jerusalem ding bengari ng Jesus. Bantumagon king piyestana ning Pasko. Inyang labi ning adwang banwatwa, Jesus, may kipamyestanan ti mo ing sadyarang daraptan. Kay ba't na ning piyesta minulila? Dapat pepay lakwan niya Jerusalem, ingana ka Jesus.
Era apan sina ni tiring bengarin na. Inisip da, kaya beren king grupo ra. Pepati nga po nalang maglakad din nga pansinan da, king ere kaya be. Penintunde, karing kakalukuran da ampon kamaganak dapot ere ikit. Inyamig balik la Jerusalem, panintunan de. King katlungal do, atagpon de kilub ning templo. Makalukluk yang kaya be daring Hudyo at alaturo. Makiramdam ya at mangutang karela. May nga pamulalala, ring sablang may karamdam kaya, king kabias nana at pakibat. May pamulalala ring pengari na, inyang ikit de at nga nang imana kaya. Anak, bakit de patan mo kaya kami iti? Itatang mo ampo ako, may gagana ka kami, king pamanintun kaya ka. Pekibat na karela. Bakit peninton niyo ko? Wari balo, king kailangan ko nga king balenang iba ko. Dapat era ay tindiyan ng buri ng sabiyan. Kaya bereng bigbalik Nazareth, Jesus, meging mapamintuya karela. Sinikap na ngang Maria iting bagay king puso na, at di naguli Jesus, king masanting apami kakatawan, ampon king kabyasnan, at katanggap-tanggap ya king Diyos, at karing tao. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatanggaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong sabla. May yulit ya po ing kay katamong ebanghelyo ngening Dominggong kapiesta na ning Santo Niño. Yung nga pansinan nyo. Replay ya po ing pamamasata mo halos at lupa mo pong Domingo ing milalabas inyang iting ebanghelyo ya mo naman po ing ebanghelyong mipasyag metong karing misa tamong Domingo. Our gospel for this feast of the Santo Niño was also our Sunday gospel on the feast of the Holy Family. Pareho ya. Ing ebanghelyo kanitang kapiesta ning Sagrada Familia ning Nazareth at makanyan mo naman kaniting kapiesta na ning kayanakana ning Ginoong Jesus ing Santo Niño, ing Niño Jesus. Nano ning eksena? Mawawala yung Ginoo. Mawawala yung anak Jesus. Ne po. At siyempre, ring pengari na, may mamangutang la, karing kakaluguran dat kamaganak da, po taapan sinan de nung nuya, ing anak. Dapot, de ikit, diya mo naman balo. Naninggewa da ring pengari na, migbalik la Jerusalem. At karin atagpan de anak, kilub na ning templo. That's it. Kilub na po ng templo. Ing templo yamo naman ng pisamban ngayon kasalukuyan. Ing templo yamo naman ing pisamban o ing parokya ngayon kasalukuyan. Tanong, bakit sa templo pa? Bakit sa simbahan pa natagpuan ni na Jose at Maria ang anak nilang si Jesus? Bakit sa simbahan pa? Bakit sa templo pa? Buri kaya mo pong idake, ini ke kayo. Itatang ko po ang poimaku, lamano po ning pisamban. Ding pengari ko mapaglub laging pisamban. Dusol dit alang mintis aldoldo, sisimbala. Mapangadila pa. Pero balo yu po, nung ima ko relihiyosa ya, mas relihiyoso ya, itatang ko. Ito rin po ang namana at naimulat sa aming mga magkakapatid ng mga magulang ko. May mulat kami po, uling mapaglublaking isang banding pengharimi, inyai kami mo naman pong may kakapatid, mapaglub kami mo naman king pisamban. Kasi iyang ikit mi, at may mulat kay kami. Ding kapatid ko, maliban king miyembro no po ning koro o choir,
king kay kaming parokya ka rin, king sasmuan, king sexmuan, lektor, lamo naman po rin kapatid ko. Kahit pa man din po ang mga pamangkin ko. So, iba't ibang mga rason, iba't ibang mga dahilan kung bakit ang bata, ang anak, nagiging laman siya ng simbahan. Miyayaliwang kasasangkanan, rason, dahilan, nung bakit ingmeto nga yanak, ingmeto nga penganak, neng kay maging lamane, ning pisamban. Panayang atsu king pisamban, ako po. Bayo ko pa man pulinob king seminaryo, may garal king seminaryo, manibat anako. Miyembro na nako po, ning Knights of the Blessed Sacrament, o ning KBS, kay kami king parokya, mi ka rin king sexmuan, king sasmuan, at makanyan mo naman po king guwagwa, uling may garal ko kanita, king GNC. Aliwa mo ita, maging miyembro na ako mo naman po ning choir. Pero meto nga malino, ne po, masalang sangkan, inyapin inganak, neng kay mapaglubya king pisamban, iti at mo naman po kasi talaga karing kayang pengari. Meto nga malino, masalang sangkan, inyapin ning meto nga penganak. Halimbawa, itamo, dailanan tangan ning pamaging anak. Meto nga sangkan, malino sangkan, masalang sangkan inyapin mapaglubyak ing pisamban ning meto nga penganak, kasi ding pengari na, makanyan lamo naman. Misan, kitnan kepo, ing meto nga tao, nga ko kaya. Ano bang meron sa mga magulang na palasimba kung bakit kung minsan pati mga anak nila nagiging palasimba na rin sila? Sige na mo po. Nano bang maging sangkan? Karing pengaring mapangadi, mapanyimba, nung bakit pe lalong anak da tutuki karela, magmana karela? You know what? The answer was very simple, was basic. Nanuya. Ding anak, potang intilaran da, o tutularan da, ingakakit agagawan da ring pengarira. At itiking akakit da ring anak, mayap para karela. Ading anak kareta, bilibla ka ring pengarira. Nung ingmeto nga pengari, susuyo yaking pisamban. Nung ingmeto nga pengari, mapaglub yaking pisamban. Nung ingmeto nga pengari, mapanyimbaya, mapangadiya. Ading anak na, magnasala mo naman pong sumuyok ing pisamban, ading anak na ning pengari nga ito, bilibla kaya. On the second note, misa natin pong meto nga parokyano kaya ni King St. Jude, bengi, inyang akasabi kay kakwentuan kay. At mi patsyempo po, itang kabengyan ay ita, at sula po ring altar servers tamo kay ni King Parokya. At lang gagawan pagobran kay ni King Kilub ning Pisamban. At sula ring KBS tamo, ring Knights of the Blessed Sacrament tamo, magobrala kay ni King Kilub ning Pisamban. By the way, dimpong Knights tamo, ikayong makatwa, ikayong pengarida. Ding Knights tamo, nung nano nga kakit yung nengkay po ang ating espesyal, bayo pa man, ang espesyal na okasyon kay ni King Parokya. Nengkay ila po ring gugusal, magpakapagal, ban kanita karing miyayaliwang dekorasyon, akit tayang maging masampatya, malaguyang masantingya, ing kilub ning pisamban. Ngakupin po kay kayo, kakwentuhan king meto nga parokyano, at atsula po ring anak, bengi, king pisamban natin lang gagawan. Isa po kasing napansin ko sa mga bata dito sa ating parokya, especially our KBS, minsan napansin ko, gabi na, pero nasa simbahan pa rin sila. Eh naman po, Aldoldo, malagad mo ito, pota talagang ating espesyal o okasyon. Nga ko po kaniting kasabi kong parokyano, nga ko, Brad, nga ko, di nga naka-nights, di nga naka-KBS, do ba panapanintunan kanyan ding pengarida? Nga ko, may kadi kayo pong sisimbangin ating kayong anak, mag-serve mo naman, susuyo kay ni King Pisamban, kay ni King Parokya. Do ba panapanintunan kanyan ding pengarida? Ring nga nakariyan, bengi na, nga ko. At nepuking kasanting, kasimplyan, ning making pekibat na kanako, niting parokyano, nga na po. Among baloyo po. Potang di nga nakatsula king pisamban, buri na pong sabyan nita, ela malilili kanita. Tutoy ita. Among di nga po, potang atsula king pisamban, at balo da ring pengarida na safe la, panatag la kanita. Kasi balo dan di nga da, ela mawawala, ela malilili kanita.
Oo nga naman, tama nga naman. King mi pasaga ebanghelyo, no nga pansinan niyo po, malino. Maliligalig na. May gagana kala, may takutan na rin pengari ng Jesus. Kaya, bakit? Kasi king isip dari Jose at Maria, may liliyay nga nakdara. Mawawala yan, may ngutang lapin Karing kakaluguran dat kamaganak, dapat edya mo naman po balo, de akit. King katlungaldo, atagpan di nganak, nukarin niya, at king pisamban, at king templo, Jesus. Only to find out that their son, the child Jesus, was in the temple. He was in the church. And Mary kept that in her heart. Sinikap na po kanong Maria, ing baging ita, king pilubluban na, king puso na. Nano po yung payabot na niting kapiesta ng Santo Niño, king balang metong ngeni kay katamo. Nano pong mensahe, pawagana, payabot na, niting kayanakhanang Jesus, kamusmusana ng Ginoo, king balang metong ngeni kay katamo. Simple mo po. Ing malyari tamo pong tularan, ing malyari tamo pong apusan, king ugali, king asal na, ning Ginoong Jesus na akwana, amana na, karing pengari na kang Jose at Maria, yapin po itang pamaging mapaglup na, king pisamban. Jesus, king kayanakana, nakita niya, namana niya sa mga magulang niya, kay Jose at Maria, ang pagiging malapit nila sa Diyos. Pamaging malapit kingapong Ginoo. Sa kamusmusan ni Jesus, nakita niya ang halaga, ang importansya ng paglalaan ng oras, ng panahon lagi sa Diyos. Ikayo pong pengari, ita mo pong makatwa, sisimbangene. So what is the key here? Nano mo yung susi kanite? The key, my dear parents, is to bring your children to God always. To bring our children to Jesus always. Pag nakapuking balang metong kay katamo, when you bring your children to Jesus, they will grow to become responsible and loving children, and God-loving children. When you bring your children to God, to Jesus, great things will happen to them as they grow up. Great, not because they will become very rich materially, but great because they will grow up being guided and blessed by Jesus. Kanito pong kapiesta na ng Santo Niño, apusan tayo po, ing Niño Jesus, ing ginutamong Jesucristo. Sana lahat tayo maglaan lagi ng oras at panahon sa Diyos. Sana po lahat tayo, tulad ni Jesus, maging malapit lagi nawa tayo sa Diyos. Talagad ka nga po. Sasalbantaya ko, King Diyos, ipang may payang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Kristo ng anak na bugto nga ginutang, pengagli king upaya ng Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katungal dos, sinubiyang nebie, pepayta siya banwa, makalukulok wala ng Diyos, ikpang maypayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan man keti, banukon ka rin mabiang pon mga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamasamak king Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasobrang meding mete, king bialanangga. Amen. anding anak na ning Diyos, ipagkatiwala tamo, ingkay katamong sarili kaya, at karing balang kayo donan, ngayongan pong maniga po, Ginoo at tiyo kami karinggamat mo. Ulitan niya po. Ginoo, atyo kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo keng tetagan, mibili ka rin kekeng sarili, karinggamat mo. Uling baluming kaluguran mo kami, inyang aming manalangin. Ginoo at tiyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalugmuke kami, ing kasimplian magsaya, karing anggang mayap akalam, abububod mo kaya kami, king biye at king lugod, malyari ning tanggapan, at ibiye king metong at metong,
Inya ang aming manalangin. Ginoo at kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalubog kaya kami, king kusang maging tapat at makatuliran, king sarili, at karing aliwang tao. Inya ang aming manalangin. Ginoo at kami karinggamat mo. Ginoo, ibiyemo kaya kami, ring amanong makasikanlog, bamilang ayangat, ding mag-alinlangan, ding nilako na tiwala king sarili, ding ala ng pag-asa, king paintungol, inya ang aming manalangin. Ginoo at kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo kayang masapsap alubod, karing anak, at king sablang malati at matbod, banaw sa asaw pan nilang dagol, anting malaya at responsabling tao, inya ang aming manalangin. Ginoo at kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalog mo karing keken komunidad ing espiritu, ning masayang pamananggap at kasiwan. Ban miabe-abe at talakad niya, ing metong a iglesia, anong luya mabiyay Jesus, inya ang aming manalangin. Ginoo at kami karinggamat mo. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya Dimson, pamilya ng Marina Chodoro, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya ng Lydia Lacap, pamilya ng Librada Agustin, pamilya Soto at Pineda, pamilya ng R.C. Gregorio, pamilya ng Alex at Karen Santa Cruz, pamilya sa Lalila, at di Jaden at Jared Lazaro. At para king anibersaryo ng kebaitan dari Andrea Isabel Pascual at Manuel Arman Manhag. At para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Catherine Ann Dimitri, Trina Yazon, Helen Palma, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Sarina Jamel de los Reyes, Mercy Songko, Joanna Marie Lindag, Joshua Pamintuan, at Ryan Cesar David. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mylene Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasion, Dexter Cabalya, Gisela Remulla, pamilya ng Carl at Happy Romero, Max Anthony Herana, Dixon Oronza, Jiwalin Ann Cuaderno, at ding sablang kapadaddang masakit. At para king pamanantabe at proteksyoning banalay espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan daring kapadaddamong meyang unabye, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, para king okasyoning kayang kapat abanwang pamagbalik king Ginoo, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Marcelo Dolores Roman, Maria Corazon Bursena de Leon, Jaymalyn Miranda, Natividad de Leon, Rosita Valencia Apostol, Wilfredo Dairit, Francisco at Eufrosina Reyes, Jesus Laksamana, Salud Mariano, Norberto at Lourdes Sanchez, Jose at Perla Yazon, Violeta Reyes, Mirna Gonzales, ating sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin talang king Ginoo. O at yu kami karinggamat mo, nginipod ang taming sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ibame, bustan mong ing lugod at tiwala ng kekang anak, yang maging tanda, ning balang netong ke kami, at tumayad ke kami painturo keka, o mabiyeming Diyos, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Salakot na. Manalangin kayo kapatid, banig kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aming Ginoy, king daon ka rin gamat mo. King kapulit kaligayan ni kayang lagi. King kaya katamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ibami, kambering masayang puso at mabiye kasalbandayanan, pag masusyan milangeni, ring misteryo ning kayanakanan ning kekang anak, ameging metong kegame. King kapamilatanan iting sakripisyong darawon mi, ay ibiye mi sana ing karampata na pamanyamba at gana papamakikasundo keka. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginume na dili yake kayo, At kaya kaamtin mo, iyat nayo ring pusuyo, makayat na ano king Ginoy. pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Ito'y karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang parati, at duman karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Kingaldong iti kakatman mong tularing puso mi, ngening aki kilalami kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngeni mayayakit yang anting metong kay kami. Ni Kristo yung anak mo bayo pa yung sablang panahon, dapat ngeni mi bait yaking panahon. Di natangyaban iyangat ing sablang bagay king kayang sarili, banibalik ing pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayran ing ketawan, ibat king pangawali na king kegang kayarian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kegang ligaya, layon makyabe kami kingalang tugnang dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banalo ipay, kay panibatan ng sablang kapanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami mayari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, kay pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ni at binyene karinggaying disipulo at ngala. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni kapunan, ginawa na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyan yung kalis, karinggayang disipulo at ngala. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, dabtan niyo iti, bilang kabigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gaganakan, pangasubli mo, kay kami ang pagmasusyan. Maligayang pamagalit mo, kay kami ang panenayan. Amen, amen, amen. Inyangin ni gaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasyano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming bepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Alfredo Senior at Norma. Tanggaban mo sa naging maligayang mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, ing duning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning banawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kay kang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman tingalan angga Andi mo buganak ng inambu, ning kay katamong mayap agino, maus tamong inikeya karing manong tiro na kay katamong. At subawa, isambang yaing lagyupo, natanging kahiyarian mo, ipamintuang ilog mo, kay Isu, ipangtiban, doa, ipamintuaning lugmo, ingkakanami, ingaldo-aldo, ibiemo ke kami, ingaldo
ing salami eka anting pa mamatawag ni haring mikasalang ke kami mga muke ay sa ulking tukso nunay kabusking maro. Ikabas mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ban king kasaupahan ing kay kang pakalulo, parati king may kabos king kasalanan, at may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kain kayarian, ating kayupayan, ating higaya, manggaman king alangangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaantin mo. Ipakit tapo ngening, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayapan. Niyo ing mapaminto ng anak ning Diyos si Pa ing ginuda mga Heso Kristo, ngayong kordero ning Diyos sumilalako king kasalanan ning yato, mapalag na ring mayaws king apuna ning kordero. Gido, iya kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas niya naman mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakata. Manalangin tamo. O Diyos, sa ibame, kaniting Eukaristiya, pinawi mo ing danop ni. Kambening anak mong mibait king Birhen Maria, parati misa ng pagdulapan ing kay kang kaburian, sumulong king edad, kabiyasan at grasya, at ating kamalayan king kalugod-lugod kanikeka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk tamo po sa aguli para karining kapabaluan. As it is the third Sunday of the month, the companions of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection are intended for the Episcopal program for the Pro Nigritis of the Sancta Infantia in the Archdiocese. May the good Lord bless you for your generosity. Today, we celebrate the feast of Santo Niño, a very unique annual nationwide celebration, a special privilege granted by the Holy See only to the Philippines. Highlighting our celebration is the blessing of children, actual and online, and those present will be gifted with sweets and candies toward the end of the Mass. Salamat po. Talakata po. Lukluko po sa aguli. Ausan ko po ngeni pansin, nung ating pong anak, asisimbangeni kayan tabi rin karelang pengari, na lumapit kay ni king harapan at aduan tamo, ing bendisyon ni nga pong Ginoo. Ing Ginoo manatili kay kayo, Antimore. manalangin tamo. Ginoo, padalanan me ing balang metong kay kami king kayanakan. King kayanakan at suya ing pangako ning ganap a pangataw. Inyang biriyan meng maging tao ing anak mong pakamalan, pe padalanan miya naman king kayanakan. At inyang may gumpisana ing kayang misyon, pe palapitan o ring anak at benendisyon anongan. Kaniting pamikatago no Ginoo aduan mikeka, ing bendisyonan mo sana at pabanalan dating anak. Antabayanan mo sana ing panyulong da king pamikakatawan at king ketuan. King saop da ring karelang pengari at ning kekang balayan, akwara sana nga palabungan at apapamungan, nano pamanggelingan ning pamisip, pilubluban at katawan, ing ipagkalub mo karelangan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banaling Espiritu, Antimoy sa jaligaya, bat king kamulan, ngayon manggaman kinalananggaan. ligaya king ipat, king anak at king banaling Espiritu. Antimoy sa jaligaya, bat king kamumulan, ngayon manggaman kinalananggaan. Ligaya king ipat, king anak at king banaling Espiritu, Antimoy sa jaligaya, bat king kamumulan, ngayon manggaman king alananggaan. palakpakan tala po. Dating gagapano. Talagat ko lang po. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka antimoy. at bendisyonan ako maning Diyos sa mayupayang tuto, king lagining ipa, amponing anak, amponing banaling Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mi daune, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.